Y Bala yn ei crysau coch heddiw yma. Smith ar gic gornel, oedd Pete yn hyrddio hun am y bêl na. A dyma Spittle ar cynnig, Jones yn arbed. Rhai o sylwogion y Bala di mentro i faes tegid i weld yr amddiffynwyr yn cyfuno i'r tîm cartre. Pete at Evans. Venables ni'n gosod i allan at Burns. Amser i groesi gan Burns. Will Evans yn sgibo'r bêl ar draws y golwr ac yn rhoi'r Bala ar y blaen. Chydig llai na hanner awr wedi chwarae. Gôl gyntaf Will Evans i'w glwb newydd. Smith ar arwydd. Uchelteg at y postyn pella. Pete ar peniad nôl ar draws. Venables a Raul Correa. Wel, mi oedd gan y gŵr y Portugal fwy amser nag oedd o'n i feddwl yn fan hyn. Thomas Riley, Will Evans di darllen honna'n dda, mae gen fo Venables i'w dde, Mendes i'w chydd, Evans yn mynd i hun. A tîm Bruno Lopez yn gwegian fan hyn, gêm gyntaf rheolwr newydd wrth y llew i'r Derwyddon. Andrew Burns, Evans yn dod amdani. Evans mewn at Chris Venables. A dyma Correa yn gry'n creu lle iddo fo hun yn ergyd tuag at y postyn gosa. Jones ar cyffyrddiad. Gwaith da gan y blaenwr mawr. A Jones yn arbed eto. Derwyddon unwaith eto'n llac. A Venables yn benderfynol. Chris Venables ar cynnig dros y trawst. Cyffyrddiad allweddol gan Ben Barrett. Yn nadu prif sgoriwr y tymor diwetha, Chris Venables. Sean Smith, unwaith eto, pwy fydd y targed? Pete sy'n codi oddi ar y llinell gan Iwan Cartwright. A Pete cyn chwaraewr y Derwyddon yn awyddus i farc ar y gêm a heddiw. Cic gornel arall, Smith i fewn. Will Evans tro yma ar arbediad gan Jones. Yn rhwystro Evans rhag sgorau ail o'r pnawn. Naim Arsan, cyffyddiad da gan y cefnwr chwith. Arsan cael gormod o le yn sicr. Ar ergyd isel yn curo Ramsey. Ac fod y Bala wedi pwyso a pwyso. Mae'r Derwyddon yn gyfartal allan o'n unlle. Naim Arsan a'i gol gyntaf tymor. Will Evans i dod i'n glir. Flint ar ôl o tackle dda gan Niall Flint. Evans nath o sathru ar Niall Flint yn fanna. Fe fydd y penderfyniad gan Robert Jenkins, mae'n mynd i'w boced a Cerdyn Melyn yn unig i Evans. Dyfarnwr yn penderfynu, mae Blair nid bwriadol oedd y sathriad. Henry Jones yn fer at Smith. Jones di parhau ar ediad. Jones yn croesi at y postyn gosa. Spittle ar cyffyrddiad bach cynnil. Oedd wedi curo Michael Jones, ond oedd hi ar y postyn y dathi. Ramsey, gwych gan y golwr. Henry Jones yn torri tu fewn. Tackle wych gan Simpson. Cerdyn Melyn i'r amddiffynwr. 90 munud ar y cloc. Kane cael Cerdyn Melyn am gega hefyd. Mae Kane parhau i gega ac yn gweld ail Cerdyn Melyn. Mae Colin Caton yn sgrechian arno fo fan hyn i gau i geg. Mi oedd y dacl yn wych. Ond Kane cegag wedi 90 munud, mae'r Bala lawr i 10 Ramsey felly ar gic rydd i fewn i'r cwrt. Os na gyfle hwyr i'r Bala, y bêl oedd hi ar Nathan Pete. Ac mae di ennill y gêm yn erbyn i gyn glwb dos bosib. 2 gol mewn 2 gêm gyngred i Pete. Smonach gan y golwr, y Bala ar y blaen. Os na un cyfle arall i'r Derwyddon, mae ganddyn nhw ddyn o fantais. Arsan ar bêl uchel at y postyn gosa. Simpson yn dod i fewn. A Simpson yn taro i ben yn erbyn Pete. Mae'r ddau di brifo ac yn derbyn triniaeth. Mi oedd i lygad o ar y bêl, ond mi oedd o'n beryglus. Ac felly mae'n ail Cerdyn Melyn i Simpson, Cerdyn Coch a'r ddau dîm yn gorffen y gêm gyda 10 dyn ar y cae. We weren't good today, and second half we were frustrated, and like I say, we haven't had that much possession in all the 6 games put together. So it was good that they kept going, but we need to work on things this week in training, and
you know, it's a good start to the season, a point at Connah's Quay and 3 points at home, but today could have been a lot better. I think the first half they were head and shoulders above us. They create more chances. We had a couple, but couldn't get. We couldn't take care of the ball, pretty much. So giving away the ball so easy put us under pressure. They create a lot of chances, or a few chances. But I think second half we managed the game well, scored a goal. I think we were the best side during the second half, so we balanced it out. It's a shame that you know, on the extra time we conceded that second goal the way it is, but that's football. We could have killed the game off maybe in the first half and had it done and dusted, but what we said in the half time, you know, when we were only up by one, they stay in the game, and you know it came back and bit us on the backside then when they equalised. And to be fair, we felt the agony of a late goal against Connah's Quay, and luckily for us it was in our favour this week. Anthony Kaye's said something to Rob, but Rob can't accept people talking to him, so he's branded the cards again. And then the second sending off, he should have been, the lad who's got sent off should have been sent off earlier in the game for a horrific tackle on Henry Jones, and then it's caused another horrific tackle challenge on Nathan Peat, which just, you know, lucky that both of the lads are okay, because the challenge could have caused a lot of problems to Nathan and the lad himself, but should never ever have made that challenge, ever.